Phrung Kaham jotono ke tawo naro nainukna ang redin toha brotha ni main ke Hojagiri thon mam ba pan ka miao mian cho thang nin chongmo miao ke thangmai ya tha mami ke miao thang nin chongmo no sisa gote thaya ke chongye gote thaya ke mon ba pan ke miao ke thangmai ya tha ke ar phono tinio ke soye nai aro Bokafa wo South Tripura wo soye nai bono ni poila first time South Tripura wo tabon ba pan Hojagiri pho nani thangde aketre South Tripura phono berai ni thangde je gote mode berai dinai South Tripura pho tabudi ke kenio bai kho nang nai tawo naro ani no bai chalmo ani no chio so ha singke 230 kilometer chalo kyar pho tawo ang so tomo tawo bai kho nang ni ma ke bukti on chingke naro screen on nai nokna abasu ho kilometer tawo khayo nei sim thang ke han Kabudi ke 200 above kilometer chalo boronchio chalmo kasu jaga thangi sui nai ke klu thangpono sarui jorawo sui mai nai ya sakeyo kabun bapando malai nai aro ke South Tripura haro bai first time tauna malai nai ke South Tripura ro pono je gothe bimo je gothe mon jorawo le berai bini chongnai pararo pono Hojagiri paipho Hojagiri le just mungse Hojagiri ya pono berai oni ma planning scout je pho chongye tingmo to kabudio tawo ke Hojagiri bait ma bai थांनाय आरो मालाय बिनाय गाबोन बापानो जत जे Phrung Kaham YouTube channel ni family रो बा आइनि सब्सक्राइबर आरो तुमि आसिंकेन राव आरो आंबाय मालाय मैनै Hojagiri ओंखो आंया केबाले पर्सनल फोनो आरो नाव जा जं तंसनाय रो बेले आं मालाय बिमायनाय समय रो थाहा सिंके के मियाव थांयामो के Hojagiri बोयो वातै फाइफायुस कादे गाबोन बापानो मिया होहा के ते के नाय ग्राहा Wati de paino paya. Kem yawo ke wati paya ke nu mon bo pandawo tini pha sakyo sal hamnai ye ke wati ro phai ye. Kabun bo pandawo ke tini yo thangnai kem yawo wati ro phai bujukri ko mon ha single tini pha se thang ne mam khasang yar pho wati ro phai mon nu ya ke mon bo pandawo ke tini ke thang sinai ke basuno lama hakchal ma thadma ba asu kaubong saiman ke dai food bai ko na ne nowe aro so ye malai nai jotono sal kaham